whaafeilo I atu talafo I le nei tai au si mai al whaafonga, talafo ala Radio Samoa mo le nei aso lulu. Ua mautule whaiunga le Auckland Transport I le sui o tawa whemalanga inga whaonga ina e pasi ma trains. A matatu le aso fito le masina asau, o le apa ua I tawa pase se I taimi le pisi o le aso. Ai le itaina le ono I le tai au, I le vao le iwa I le tai au ma le tolu I le awauli, ma le afa le ono I le afiafi anga I le pō. O le pa ua se fulu pasene o le tawa whemalanga inga ua whailo mai, o lo awhia I fo I ma le whaiunga o le vaiaso po le weekend. O le nei suinga na amata whaataita I le tausanga tāluai mō sina taimi, ma o le ua whaamaunia mai le Auckland Transport, o le a whaatu mawina a matatu le masina fou. E le o awhia I le neipa u le Skybus. A o sa wai I lalo tāua pāse se taimi file mua le aso ma whaiunga o vai aso. I se ilo I longa wha le tausanga o le tāua pāse se wa mawai, e wha pasene le whaopoponga wi ai. Tusa leo le isi tolus furu lima sene whaopopo mō whainga malanga. So noa Mark Lambert o le Auckland Transport I tala Alewa News o lo tau mo whai pele pūlenga I tau fila maua lalo pāsese ina ia wha malo sia I pia tangata lau tele wha o ngā public transport. Ua wha ato esele the warehouse I wha upunga o se tasio ana o loa e fōlinga mai o lo o tuai I lalo ta maitai. O le wila vili vai o lo wha upuina I lunga le website al whale o loa I ngana wha Britannia. So easy, even for a girl. Ua whai teo ina ia nisi o paanga wha atau le whale o loa o nai wha uinga ina. E le ma whai alo ta maitai o na whai aso o se mea wha atu sai whanau tama. I tala le One News o lo o wha se aile tu pā ta maitai o no nei wha asala launga. Tali mai le so upol whale o loa ma whai loa o le ua mai asuia wha mtalanga. Ma o le ngana ma wha upunga lo o wha asala lawa I lunga le website mo lea wila o wha upunga na sau mai le kamupani na ngā o sia lea o loa I atunu I whafo. Ua wha afta iai e tina na le fia I lunga le One News le wha asa onga ua toe whai nei. Sa ta tau lava I le kamupani wa lele le eni usila o na wha I loa I pāsese suinga o ana whainga malanga. O saunoanga nea John Duffy o le Consumer New Zealand I lunga le One News, wha ta tau le whenumi ma le fia o nisi o tangata Kiwi o poloka I le United Kingdom ona o fesuia inga o whainga malanga le eni usila o le nei tausanga. A o tickets sa whaatauina I le ia o mailko viti mana fesuia inga. Whailoa Scott Carl le eni usila. Tu sai le vau le tolus fulu le fast fulu pasese ua mai a whaatau tickets mo whainga malanga le vau aperila mai Juni o le tausanga nei. Ma o nei tickets na whaatau ele ia a fia fe malanga inga le whaamai. Peitai o lea ua le tau nuu le tele o whainga malanga, ma o lea sona nafi na toe fesuia I ai whainga malanga I lunga le system o lo whaatau inai pepa malanga le kamupani wa lele mo le masino aperila e o ia Juni. Whailo fo ele eni usila o ila tau o lo tau mawhai e transit be o ia ne ia tunu o Asia e lo mawhaiona toe mawani ala to refund ai na o credits. O ni fesuia inga o whaali aile le fia le toa tele, pei ona whailo I lunga lau pepa a le Kiwis coming home. Ua wala au mai ai ma le Consumer New Zealand I le kamupani wa alele, I le lea I se whaasila silanga I lunga o lana website e whailo ai ia I lato ua mai atutongi pasese, a mea ua le tau nu o lato whainga malanga. O lo tu malosi le Consumer New Zealand e whinau mo pasese ua awhia, ai mai se lava ia I lato o lo tausa ili mai va ai toe fo I mai ai, mai atunu umamau wa tele ina tau fia whamalanga I ngā va lele. Ta ua fo I dafi, ua whaopopo ai ma le avenga ia I lato o lo sa ili ava noa, e whai o fesuia inga o va lele, a o le tausa ilia fo I o potu e o mai whaano fo e se ai. E o mai ana po, e leo iai ni whainga malanga I lunga le website ale eni usila ua whaamaunia I le fesuia inga fo ua iai nei. E uia le I mai a le leila whinaunga o loo whaatalsanga I nai le whai o kone seti Eden Park. Ai o fōlinga mai o loo anga I se I unga manuia. O le o talia le talsanga I whai ai kone seti o no I tutono le tausanga I Eden Park. I tu unga o loo mawhai o na whai I aso le vai aso, whai unga o vai aso, maso ma lo. Ma e tatauna whaamalia le umi, ma le taimi whaatapula o le afofola mai. A o fiafiaila po le silo le paka I a next sauna o lo o toe talia nei le isi la asanga o le tuu mai o le sefulu li maso e mawhai ai I lato e te e lea wha ai unga o na apili le wha amsinonga le si o manga po le Environment Court. E tu sama le lua afe iwa se lau wono sfulu wono, fina ngalo o lo o lango ina le tala sanga le pulengo Eden Park. E na o se lau valu sfulu tangata na te ma ua whaaftai ai le pulenga le community, pi sinisi mwha alapot putonga ese o na o le wha leo ino fina ngalo e lango ai le nei wha amsinonga. A whai e mai ane le nei lo I longa po manu malo le Eden Park o lo na winga o le a whaafai ngō fie fo e na whai kone seti le paka e au noa ma le tau tala sanga o lai sene I taimi uma e whai ai kone seti taitasi. Ta upule nei wa lewa o na iwi ma le pulenga le paka,
Ma o le na pale mia I tausanga o mawai Helen Clark o se tasi leo tangata na tūmalosi e tau fia le whai o nei whaatasinga I Eden Park. Ma tala whaaiu, ua tūmalosi leo leo I le whai o siaki o loli o loo whela ua ia containers I le vale wafu I Northport ma au Kilani. O le ua amata la uina mai le isi silia ma le iwa se lau containers na sau ma le isi wa ala o loa I le whai unga le vaiaso tāluai. Ma I le ma whai ona kilia I le wafu I au Kilani o le ua toi suia I le wafu I Marston Point. I reporti o sauni leo leo e whai mua mua siaki ai ele I tu ua nei loli lau containers wafu u mai lua. O se whainga wa whai e leo leo I le latalata I le lua se fulu pasene o loli na tau fia leo leo I le isi fo I whela ua inga containers na au mai Marston Point I au Kilani I le masi na tāluai. Fautua inai fo I maavita avale fa o ngai na le State Highway tasi a nga I atu I mātu, be a nga I mai fo I mātu I au Kilani, ia tautua nā le saunga le mu a o PCI whela ua inga uta mo le isi lua vai aso o lumanai. O tala nā mo le nei fo I tai au.